Uba lambor malngyang ubadang penkrep ban sajit biang kumu MDC haka election ke Bansalong haka arpuai trik rumpang arja arpusan Shakasi Hills dan Mas District Council na Nongkrem constituency. Ula shim baka jingya kun haka ni kekenti ke David Persha yaw ba ardan mela basayumaj u President ke Voice of the People Party bat MLA ke Nongkrem om bat u kertong ke party ke tau ba kitbor langs im. Habakran sikilat patay kubor hadin ke jingwan tap kerteng yala din na kebentak election ha ISBT mauyong ha ksitarik urumpang arja arpusan ubat lambor ula kren ru halor ke jingdan kamban penklan shushu yaki district council kat kumbalabu do Reverend JJM Nichols Roy unong penwandur yaka kernet benrio ha kariti sensyar kari India. Ulaong baka artikel lais pa nyo puway kamyahap haka jela namarkan pentelot bor yaki autonomous district council bat kamay bor yaka sarkar. Ulaong badayban i kumbaka long henry habban supen klan dagaba penjana yaki an district council. Kajing ile menta kalong ba ngay kon presya yo president jong ka VPP. Kamday man kan yakon yu candidate jong ka VPP. Kani jile kadai kajing ile presya yo president jong ka VPP. Kita wong ko banang. Bani kren ni kadaw kabun nginum ko bani kren syu ikadaw ko alit. Kapon kamenta kalong bangin ya trace to menta lang baro kini gipolok kibidon hangni kibidon sa constituency ya kabalalik kilalit. Nginum ko bani list stop ikabalik. Namar kan mento syu kapon kam he kalong bangin trace nang nismat banwan ra biang ikijing job banwan ra biang ikijing singan hak benta bagi pajba kapon po kathanjoy. Api ka kam kadon hapo kakot ngam la ban kren ni kata hang ni nomor ba hoi kadon ka je kren jungi hapo ka platform jong election nomor ngi hapnya sei lalaki jong ginia ten rei tang na kadaw bangi sei ginia jutang ki bangia kren nak magi pajba ten rei kadon kata ka jing file kies pesha yanga daw sitting emali bat la dawa na ngaru da ka kror ngali ban siyo gamni lei kam her jinga telun hagi kam kemut ngindang yai telun ngindang yai rehi syahmat khlam da syong thaj khlam da ri bat kasur kaba ngakwa ban ong hangni kalong de kasur kaba ngal ai ki jingi pajba bi jonga ki ai ki jingi jonga den ta kadaw ngi kemen scam ba kani ka kenti ba mata ngin poi sya kathong ketika kemudian petition ke complain gitu aga jimdon complain kang ba siu ba imran khmat let's see katitang katahi te ngam kha ban kren bukti nomor kam ko po kakot balai pijet ban kum kertong simbat imjet nono sang kali kati gajing kwa jonga bat kajing kwa jongi pajba kamdei ka budget mga ya kani ka kam dei ka bang yele mentai kani ru kamdei ka bang kwa mga nai kadei ka bang yak miljimut lang apaning mga bat ki perlok ki badan po ko konsusi ba kumnungin le tika sur kawan ya chakmat ikwa bi ngai bau tuju usambal bala penitanat ya kon suyu bla penpernai kyong yai biang nomol nai ngaha paniat daga sur jongi pajba teba alam namar ba dan ke jing ang ru ba ke independent kiti tang ki banyan king bakin sa phang josi jong no ndak la job ke iblan pensa lor kania itu hok pi ngam phong banian kemawa phong kot ngapong sapti ne kabadian ngam bifong kemawa ke ai pa ke jing i jong pi halor ka jinglong jingban jong ka san himahan Nongkrem bat ke wei pa ki constituency ha bagi kertong na ki wei ki party thama ki khun ban kren ya ka issue jong kiwe ki party ngam kwa namar nga sutmat banyang hapo ki issue la jong kanorem ka baskem ka jonga balingan kan tho igiwe ngam don por ban kan tho igiwe namar ba kan tho igiwe kamot udang bun shaldi kapaki kajing duna ka don tingam kwa ban kan tho ino ana ga skwa banong tangan ne gawe bahwa pitay kayeng kabaar mala nagbalay mala kan mga ba upaya foundation upaya ba napo ka napo madan mapiti udaw lang maskam munday upaya ba sanjar ba pinpanyang jubor kakalam sa kayang ki issue ba iba PE ba dongkaman panba apo ka sensa kalara po district council ka issue ka lang clear balingin niya kren buri ikata nakwaban kren siyay ngihaban ka maui yukpa jong ka jep nrio kalonra yaka krenet ka ba nrio yakba ka im ka riti dustur ka im ka jep nrio baka don ka jeda lamba jong ka siksidal tedin magatangin panklan kani ngin panklan sisu ngin pan scam sisu bat fly i hini singi ka notli sisu gibil ki bangilayo pan pas tenre nginang le sisu ki kambabha namta banyada
ya kamtam ya ka beri nyotrap nyuskum kata kata commission ke bang aku abang Ni ipat bagi dan ki political party ki bon kwa ban rai kan 371 kai bi fidan man panchai lo. pi syakat nanai pi kan ya ka 371 ngaku abang magyong banwanra ika model kumbawanra ika model hapo ka Mizoram handai ngaku abang baka ba ka district council hapo Mizoram lada pipet ba kilayo ya ka article 371 lawanra hangtai handai ka MMDR Act hadu menta kadang trikam hapo jela Mizoram. Today na markata ngaku abanong ba ladang iong banwanra ya ka 371 ka panisay ba ka empower teman ka ay bor sisut naman ya ka sorka jela ba kan kam ya ka bor ka bangingyo like Lord tingingim ko ay kita kay ka bangidon ngindang panbahay ka P President or design nilday kum MDC kabamot kapati ba kapanisay sigbabun ba lang ba kamot kadang duna kajing mut jing hat how to know ilang tinagaling ko nga suka man kan nagbasay baka resolution kablami hapo assembly kan mga bahay kita how banay busipo jongsnem arhajar katsan lakadaw siya hang to hapo ka resolution balawan ra do president jong BPP hapo yin dorbat hawan ya kabala krenshay baka jing don jong kidoloy kajing don jong kisim kajing don jong kirong basinong kidai ki maujin thut ya kayo kokot tengang asiko abanong tangata lada amdon kisim kinong panya sinong kidorba sinong kirong basinong kidoloy kihima manoban panya kamot kajat penjungi ka sakama pa saplen dai na magata ngikwa ko na siya kulong panay ya kay kamangidon panbahasyo siyo ya ka dai kita magkuha ng Singapore. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya